kende bang' ka riwruok mar jothieth nogolo duondgi ewi jothieth ma ok opuodhi matiyo ute mag thieth mopogore e kaunti ma Nyamira. Jatend migawo mar thieth e kaunti no Dr. Donald Mogoi owuok oko kendo kwedo wachno. Kanowuoyo gi jofwamb weche kar thieth ma Nyamira, Mogoi nowacho noneno ni jothieth ma ondiki nigi lesen mar tich mopuodhi kod chik kapok ondikgi. Kata kamano, jagoro Nero wacho ni makruok e kinde kod apisa mag gavana ma kaunti no oting'o malo riwruok kod makruok mag dakteche kaunti ma Nyamira mar winjo ywak margi kendo tieko ng'anyo manoland ni chakore jumbe 2 mabiro. Tumesikia madai ambayo yanasambazwa kwamba katika kaunti yetu tunaweza kuwa na madaktari gushi. Ni kuhakikishia watu kwamba sisi kama county government na pia kama hospitali yetu ya Nyamira County Referral na idara yote ya afya katika kaunti yetu hatuna daktari gushi na hatuwezi ajiri mtu ambaye ni gushi, kwa sababu tunajua kwamba madaktari wanatakiwa kushughulikia uhai wa watu. Kwa hivyo sisi kwa kuajiri wale wanaajiriwa wanaendanga layers kadhaa ya verification ya documents yao. Tunajua kwamba yes, nurses wetu walipeana malalamishi jana kuhusu nia yao, kama tutakuwa tumeshughulikia mambo kadhaa kwa kadhaa wanaweza enda kwa mgomo, lakini nataka kuhakikishia kwamba yale ambayo wameleta sisi kama idara na pia kama county government tutayashughulikia na tutahakikisha kwamba tutaongea ili tuweze kuona ni namna gani tutasuluhisha hizo shida ili waweze kuendelea na kazi yao. Lakini kwa saa hizi, sababu walitupea siku 14, kwa saa hizi tunasema kwamba hospitali zetu zinaendelea kupeana huduma kwa ile njia ambayo inatakikana, na ni kuhakikishia watu kwamba kwenda mbele pia tutaendelea kupeana huduma kwa hiyo njia. Moko kuom jopiny mawuok Kisumu wuok tung' mosuo gi wach tero jo Kenya Singapore ka gikoni onge kaka